Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Inagarutan rugyan pagkagayam, dati pakasalitaan, idi kalman laeng nga paset ti pakasalitaan ni Marie nga napauluan, ti Ander ken ti Martir. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng tamadamanak manen nga kabilen ni Cardo nga asawa. At damat na giniduwa nga anak ko nga puro lalaki manunemi aganawad ang impati suda kabilen met ti amada. Simbag manunemi tadengken nilakay ko ni Kapitan. Nera na idi manunemi nga lumawas. Cardo! Ni Kapitan Daloy! Saan dengam ti asawam? Hoy, Cardo! Manunemi sinadangan na kunti asawa. Kakanayon lang umangat da ni Kapitan. Isumala kabuteng naman. Damat karo ba mi nga tanon, damat karo ba mi kagawad, ngam saan na nga kabuteng gina. Lapsak tagsa o manunemi nila ang Kapitan, ti kabut-buteng na. Umasadag tumatendig ni duwangan nako nga bubing pa manunemi kat ararakupan ko. At siyempre, pumanaw tumaten ni Cardo. Kamapan ng tundanunan di pada nga mamartek. Tingamin, ganas na manunemi. Nuawan titid ko king kuha na kwarta agsukain. Into na da masukainan na, ngidulduling ko agawag to, datan tumaten tir rason tapno kabilen na. Mas asyan unay di kita anak ko kaniyak manunemi ko natapagit dinang. Ipibinas lang ito, manawan tayo ni tatang. Oray, di kiti kakabsat ko manunemi nga padak nga babae kastat advice da. Abos ta saan nga trabaho ti asawak manunemi kabilan nakpay. Imbag tanasikat ti pasto kiti tiyandaan nga glaklako tinateng manong. Imbag tadulat tamat di kiti mag-supply kanyak tinateng ngay mo ilakok sa tiyandaan. Dinton, aligitan ton anak ko manunemi ti mang tultulong kanya ka mga gas iti sugat ko. Kabigatan nanton manunemi kastaunan to palang ti urok ti asawak. Ito nagrubwatak tapno di kasta isaganak dagiti ilakok nga nateng iti pwestok iti tiyandaan. Aguray akton kadagiti press trip manunemi nga jeep nga pangiluganak kadagito nga mapaditiyandaan. Maturog mo't palang dagiti anak ko kadibiling ko kadakwada nga makaringdan agluto danton. Tadya kun masangot agluto ta masapak nga mapanitiyandaan manong nemi kapot ta mga open market ita. Imbag lakit din manong nemi taad na ni Eddie nga maranranak no ka nga isutiga. Agsardeng no kasta nga agsadsadaak. Naka tultulong manong nemi nga mangbagkat kadagiti lakok nga sinako linabba tiniklis nga nateng manunemi idi jeep nga ipaspasada. Tani Eddie manunemi ket may isa nga jeepney driver. Ori no sakto lang ti kakaiso nga pasahero na nga ipasentro na manong na anos. At tabi di gigundaw manunemi nga dinapay awaten ti pletek. Eddie awaten. Hanen. Eddie awaten please. Agpaspasada ka, di ba? Siyempre, kasapulan mo ti pamilya. Awaten mo lang. Okay. Sigaman ngamin. Kadadot ko kung daway nga sa among awaten ti pagpletek.
Iti-disuklata. Kaka mo napidpidot mo saan. Sige nga Rod, awatek. Kan thank you mani. Sabi, sige tag-thank you. Sige tag-thank you Nanunod taropam. Ha? Awan? Nitiklebak lang. Paunay mo ito. Nagananod kami na. Nakapimpintas ka. Pagkatapos, matikleb ka. Sakit. Masakit din. Kada sakit. Alam mo na na ipangato kung nakita yung makom. Yung kadanon ni Dan. Kanya, o-do-do tumay garangan. Kadinak mo tinituloy tagpasada. Sige, Eddie, thank you Manong Nemi, itikas ta nga kinasiyat ni Eddie, nga jeepney driver, nga kangrunan na unay Manong Nemi, sut mayroon na nga pagluganan. Nakasaysayaan. Nung isong atat nagbaling asawa, maramananak nga ta, tiba nakadangdangran ko. Awawagan dak nga ta, ti supermartir, no iso kumahan ni Eddie, tinasawa. Kasano ko mga rod nga, dakam kumatay kasawa ka, sa manla na amo isunan, idiag ng negosyo akong tinateng, driver idin iti jeep mano. Kaya nadamat na asawa na, kaya duwamat na kita anak na. Manong Nemi, himbag tanaganar, tinegosyo, arig na malakok amin di kita ang katek, kaya may debag sa kanyak nga lakok. At syempre, na pa nag-aawidan tumanin agad niya. Gangganas tak tumanin Manong Nemi, nga mang bilbilang tinaglakwak, makwentak mo tin numanok kanan siya, hilasing kung tumatin ti puunak, tapos yung tumanin ti pagbayad ko, kaya kita mang supply kanya. Iti terminal ti jeep Manong Nemi, no saan nga ni Eddie, ti marana, agkarga sa bali. Kaya dari kiti kundaway nga tugawak iti sango. Hay, Mari. Ay. Kapampano ni Eddie. Nasapsapa ka ko di iso ko mamanin tinagluganan. Kadapi ko man saan nisuot pagluganan. Kang kanamin ka kami nga gluglugan kay kuana Istoryan na kan ko. Sino? Ni paring Eddie. No, agtutugtong kami agad, pasaray matakamat na ka. Ano yung bagbaga na may panggap kanya? Napintas ka kano? Sula. Kaya suna, bagam tumatag, guwapo suna. Abay, katawa ka. Guwapo ang yung under. Hana? Abay, di mo nga under ni Eddie? Isang Eddie na duman tinagan na address ko dami no kayo na. Ano no gawin? Numalpas para pasada na. Isunto pala tagluto. Isunto pala tumulong nga agas pagpa-assignment kada kita putot na. Di mo asawa na. O da asawa na. Nalapsat bagat na. Sexy. Ngem sadot. Awan ti sa baling aramidan na nadiagpas pa sexy, adalat sangot ti TV, wala sa agad cellphone. Patsim nga aglaba na dyan. Ninto pala, edit aglaba. Isot agluto, agdalos, aglaba. Isot to pala tagsapol ng agpasada. Kas na kayam. Kat si kamat. May sakamat ang martir. Diba kabilan na ka ni Cardo? Uy, sika, adot amom. Chismusok ka ng driver. Chismis ka rin magbaga, sustuman. Ni Eddie, Ander, sika, martir. Abi, hindi mo panahon di asawan. Kahit nimot Eddie, abi nga din na pagtalawan di asawa na. Abi matulok na maan Ander. Abi isot agluto, abi isot aglaba. Kahit isot agpaspasada. Tulaming nga pagbagam. Karat na kamo tayo? Arthur, tinagang ko. Napununsan. Ito yun. O sige nga, ay, napunan ka katuwa, tagaratin. Tayo. Kabayatan ti biyahe, Manong Nemi, kaslasanak amamati ti bagbagan ni Arthur. Under desire ni Eddie? Nusak tinagbaling asawa na saan ko anderin.
under isuna, siyak ket martir. Tego nak nga rodin, iso kumalat na asawa ko ni Eddie. Tano siyak kumatagbaling asawa na, saan ko nga renderen? Dungdungo siyak ti mangiluto, iti kanen na, siyak ti mangilaba, kada kiti arwaten na. Nasiyat nga tao. Nga maapay nga maander. Kasla kanya. Nasiyatak met nga tao. Ngayon sa amalang nga dahil pampanunuton ko ni Cardong asawa tapnom hanak kumaba basta dangran. Sa anak makaano sakit talaga nga talawan mi. Kat na nga ta Eddie, maanusan na nga tat kinasadot ti asawa na. Kagtalinet nga ta iti kina under na. Siyang met. Api nga ni Eddie ti adat panunod ko. Iti na minsan manen manunaymi nga iso manen iti na nagluganak. Ti makadakas manunaymi naplatan ket sisyak lang ti pasahero na. Maalas na ito nga aldaw. Ito nga bigat. Mari, apay, sumangid kat sa balin. Alado kan. Saan? Saan ka panawan? Kasano ti panaglakom? Wala, dati pa di Arthur. No. Hanggang sumada. Pare, apay. Naplatanak. Nilang marit pasero. Mabalim mong isaksek. Ayaw ba di At apay, nagsasaklutin. Balik na sumarano. Dabakante. Jengar pare. Bahala, pampanunutin ka. Gurata, kagsada tati pagluganap. Anak lata pampanunutin. Unang yung dati pa naglakom. Siya nga rod. Ember na ti panagpasadam. Gangi deta. Di tulungan ka. Tulong. Arabidin ta. Di ka tam dyan gumatag. Pamadreserba. Matreserba kay. Ana? Amang sika mo pala the jeep na on reserba na. Di ba, adalat na nakasagana kong mga reserba? Tsaka nga nakagatang. Ada dati nga reserba na. Ngayon di saan nga mabalin. Di ba isa? Dati reserba, iso ti impakat ko. Ano nga tinamay dantan? Kumusta ka? Kaano nga naudi nga kinabil na kanya, Cardo? Di namin sa ngalawas sa rin. Tapno sana ko nakabilin. Noon nakayat na itid kun. Mayat ka nga rin kang kalahin na kasta. Naragsak ka di. Itidan na ni Cardo. Pampanutig dito ang anak ko. Di mo ka di kaya tapanawan ni Sona. Ang bidatot pagsalitaan ta. Kasi ka nga kahit mo panawan, ti asawa. Api ko mo panawak. Api ko mo panawad. Nung saan mo hanyo panawan, di mo kaya, di mo maitulad nga papanawan. Api ko mo papanawad. Kada nandera na ka. Among nasakti ng baling nga asawam, edi, siyak ti mangilutokin nga. Siyak ti mangilamakin nga. Oray no, pagpagustuhan na ka ni bagat mo. Nagkakatimay sa nga problema eh. Taapay. Kanayon nga mapambanog. Ana? Isot mabanog? Idin to sa matagtab trabaho? Sika ko mga ibagang nabanog ka kahit. Mabanog nga nagbuhay TV. Mabanog ang magsasarita ka. Di sa sino magkasasarita ng cellphone. Di ka kadi agatap. Nga dalalaki ti asawa mo. Kaslagap tatap ako. Mga anak na ebidensya. Ano adan to ebidensya? Adan to matim pambara. Nga, mangpapanaw keng kuwana. Tayang nga dati mangpapanaw keng kuwana ket under kami. Dapat patunoy-noyak lang isuna.
Jak laming kayat ti apa. Naruamat ng ganyak. Nga nasumang petak siya pala tagluto. Nasumang petak siya pala ang timang tulong karikitan nakko para tasay manda. Rijay. At narigrigun daway haan nga makirana nga mangan. At narigrigun daway makariingak awan isunat endak. At isunat sa balingan kwarto nga nakasasarita na. Nalawag nga rin nga lipliputan na ka. Barbari nga tanto ebidensya. Katsi ka. Makaskajilat na rami din kang ka ni Cardo. Di mo kaya kabay lang ang panawat. Kano panawak sa dino papanak. Umay ka kanya. Tapapanawag ta asawa. Tinakadi ka yan? Tilay bagbagam. Agpadpada nga da asawa ta. Kasanod ito yung aldawan ni. Gagata sumada. Sumada. Dada ni. Pare! Oh, para! Pare, dabakan nita. Ambay nakadanon ni Mari-Mari. Isaksak ta na. Kaya mabilangan tayo kalikagong kung lugan na kita karganan. Didaglugan na kung manong name tinalyaw ko pa namin sa Nedi. Umis-isam. Umis-isam at man. Iti panunot ko ibagbagak manin manong name kumakit na kami tinag-asawa. Kumakit na sapsapa nagamamu kami. Kumanagamamu kam idi awang pa asawa mi. Nyakit aragsak ko kuman, isot nagbalin na asawa. Nyakit aragsak mi kuman, manong name no saan ko nga aranderen kat sambat sa anak ba't nagbalin nga martiro. Aging ga manong naming iti may sangal daw at dakpala iti tendaan manong naming iti bumtak ti damag at disgrasya kano ti asawa. Nagkakalugan da kano nga talo ka nagiti barkada na si babartek da manong nemi iti may sa motorsiklo kat na idungpar. Nagdardara sa kanapan ti ospital manong nemi tapno mamuak. Nga dead on arrival manong nemi ni Cardo. Nagsangsangit ak manong. Nagsangsangit ak taawanan ti ama digiti duwa nga anak ko. Nagsangsangit ak manong nemi taawanan ti asawa. Nemi tilikodan ti amin manong. Sangit tila dingit kaya damit na ilaog na sangit ni ragsak manong. Hindi pa nakaiman sayag na manong nemi adudo kiti mangbangig ko. Dapat laing nagkibusin tibiyag na. Tikas kang kuha nga narangkas. Ako magsasalbina. Ay, awanan ti babantot. Kaya nagbaling nga impyerno, tibiyag ni Marie. Manong nemi, gusto naman. Saan kong matkidi nga indaw-dawat nga mapukaw ni Cardo Tilogong. Kinapod no naman manong nemi, kasladyak makita tila dingit di kita nako. Anak ko, awanin tatangyo. Mayat na anang, tapno aginanan, saan ang bartag, saan na kayong nga dangran, saan na kami nga kabilin nga anak na. Ginisay-say atin, ako man lang may tultulong na. So nga, saan kayo nagladladingit nang, ang nagsakay kiti, awanin ti mang kamil ka na kayo. Idi imay nakipagladingit manong newi ni paring Eddie. Mare, condolence. Nagamanak. Amom, nakaimimbag unay na po Diyos. Apay ko naman tikas ta. Awanin ti problema mo. Awanin ti problema ta. Abay, awanin ti problema ta ko nang. Pinagtalaw ko matente asawa. Pinagpili-pilik. No siya, ngan, buno ti kabit na.
pinili ni kapit na. Nagsango kami ti sangwanan ti abogado. Naramin ti mako nga legal separation. Balokan, arik namat balo akon. Awan problema tan. So kasang ka nagdadadingit? Urayan talang ti makabulan nila kay mo. Urayan talang ti makabulan nila kay mo kunan naman. Nga maumpay ti makabulan manong nemi hindi umay nagpasyarin dito balay. Hala, edi, apay, saan ko na materretirik nak? I love you, Marie. Ngem, ako ba'y makabulan ti asawa? Dito pa'y mismo nga balay mi. Mabutay nga, no, butay ka di umay kasi di balay. Makan, agluwan ka di jeep ko. Hindi di balay mi. Inyawid nak nga road na manong nemi ni Eddie dito balay da. Hindi sumrek kami kastaon ay ragsak dagiti anak na. Ay, anak ko, ni tita yo nga Marie, wano, imbas nga tita, mami. Welcome, mami. Welcome. Kasi kadi pagbagakan ka lang ni tatang, ako na no, papanawan na ni nanang mi. Ket sika, iti kasukat na. Ket kayat mi ha, kamuta, nasingpit ka, nasihad ka. Di na kang karutin stirbo na. Kamuta, kayat mi nga may pantiili mi. Kino naman ang name ni Eddie, ket kinuyod na kon nga sirek, ini salad na salad yun, asawam dito sa wali. Sa bed, master bedroom dito. Hindi pa ilangan talaga kayak na maramanan na kinibibig mo. Manong name naruamak miten nga mamamalan di bibig na ngem sa bali ni Eddie. Tinapod no na, no usaran nag-edit, asawak, manong name nang naruna no kasta nga nabartek. Awan ti mariknak nga ganas. Kasla mapilpili taklang. Kasla pagpagustuak laing ti asawak. Nga mitidayta kung daway manong nemi no kasanot irut ti arakop ni Eddie mas pay ti irut ti arakop ko. No kasano manong nemi kinapaot ti panaglanang dagiti bibigmi no mabaling ket saan kami nga krinuka. Dinigos nak manong nemi kadagiti kakabarang agik. Kasla italaeng manong nemi o padasak ti makinaig. Nabayagmat ngaminan manong nemi nga awan ti ganas ko no kasta nga tagikuan nakta asawa. Gusto nga iti di gudaway manong nemi namin aduak nga naitayok-tayok iti ragsak. Namin aduak kami manong nemi nga naitayok iti ragsak nga agpadpada kini Eddie. Nakaimbag unay na abot Diyos na ko nakitinakam ko. Nagsardangan ti kinamartir ko awamaten ti mga under kini Eddie taing karik kang kuwana. Nga dakto akang kanayon iti babaen na. Awan ti sabali nga matungpal no san ni suna. Kada ramidag tumit ti pagrabengak kakasmay sa nga babae nga siyak tirombeng agistimar mangdungdungo ken kuwan. Iti ba nagdan namin manong nemi nakaragragsak kami naragsak met digiti upat nga anak mi. Gabutan ako sa no, manong nemi, ti panangawat ko, karigiti anak na, kastamat ti panangawat na, karigiti anak ko. Kanak malinmet, nga agagayim, kakaslapudpud no, agkakapsat, digiti upat. Dua nga babay, dua nga lalaki kanyak, dua nga babay, mat kang kuwan. Nagpindasan, ti panagdanggay mi, manong nemi, tagpasada isuna ti jeep, ag negosyo akmet, ngaglako tinatayang di tiyandaan. Siyak tagluto, arig na manong nemi kat subsubuak ti asawa. Siyak tagistimar manong nemi kat tumulong met dagiti anak ni. Tumulong met isuna. Kastaon ni parang dungdungok keng kuwana gabutan nakasaysaya at nadungo met ni Eddie kanya. Ti amo kini manong nemi kinagtultuloy ti panagsagabak. Gayam. Tanaikaringan ta kami nga talaga katuluyan kini Eddie. Tapno sa grabe mi, tiragsak
dagpimpinatig kinagaya na yan. Darakelen manong nemi digidupat nga nak agkasadar di inao nami ken di inao dimi. Iso nga idagturpos da iti college duwa nga tagos manong kalpasan ti duwa nga tawen si marunumet dagiti duwa buridek nga nagturpos. Intultuloy ti asawak kunak nagkalaysa kami iti tan analin ti kalaysada ken ti dating asawa na. Anak-anaksak kami, tultuloy mi ti nagnegosyo. Ti jeep ngay paspasada na naminduan nga nagsukat. Kapot at dari di pa nakadisgrasya naman bagtasa nga nanano ti asawa. Awanin ti sa pulag pa manong nemi kung saan at panagidawat-dawat ko agtultuloy ko man ti ragsak ko ragsak mi sa anak ko man ngagbali nga martir ken dito pulusan ma-underpay ni Eddie. Dito di pagkasalita kinagaman ako na iti anos mo nga nang ibasa. At sabi ko matad damat na ipatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti bayag kadagiti padak na di ken nagpuya more power to your program anong and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo Marie. Thank you Marie. Thank you mat kadagiti nagbuya. Thank you kadagiti nagduway na nagdengeg ken nagcomment. Salamat kada kayo. Padaanan niyo papagayam ni kasi yung inti kayo ay kay problem of today.